Kasang Voice of the People Party kalian kenduk mentara sengi yau menteri rambak kajelak kondak sangma hari yang syong sa juk u. Banyak kena habis kimat kepada bak expert committee. Hadin beradab banyak kenduk yang menteri rambak nak kalian jong Dr. Ki Sengkan belong jelas sekretari jong kasang. Rengkat kajian donang lo ki angut ki amali ubak Baister Rumar Penyang bak ubak Ejas Karpan kumjuru organisasi sekretari jong BP East Gentle District ubak Damiwan Hirembai. Uli tu mana kalian jong menteri rambak ulah kubur di kajung ong jaka seng baka por bala ay ka expert committee hadu sisnam kelas palat tang bana kaliang jong committee ba ulah kular mun sampai balik ka babhatam kabede berkecing wan kenduk jong perintah sini buat chief minister Krishibun na kaliang jong ka party ni wan bani kundu chief minister kabede bat ki atli ki mat kawai ka mat kade halor jong tu ka dien bekir ka constitute ya tu ka expert committee bat kuma pilai tip hi how to expert committee kawai na ka mat ka bagi bu hang tu kolong ba ki ipor ya ka expert committee ban le ya ka bodon kam shisnap te na kaliang juga party ngi snow ba shisnam kala slem palat te ngi wan ya ka ban ai jumut ya ka sarkar ba kan aga jaka ban ka board kan long shisnam ni ong ba ko no po nru panai ngi snow kala biang ya ka ban ba ka committee kan le ya ka bental ka jaka Islam pala. Ni semua hot. Nak kadang menteri rambak ka ai ka jingkular ke bawah ada ka kadang jong open bau hi bau kubur ba ya ka jing ai jing mut ka jongi. Te ngat rai kin sale ka badon kam na kaliang jong ka sarkar.